Echo nshoshe kubanza nakyo. Nyuma abaze sako yakakoba General Merchandise Traders Sako etongwize ikigombe cya Young Millionaires Club nekigenderwa cyo kubutura intasi y'umuntu wa hansi ubwo kubika kasente kake buri zuba. Twayakira another project in KGMT called Young Millionaires Club. Kwega a power banker, which power bank has been here for some time. Even before the KGMT came in place, it was power bank running. I would like to thank the founders of this association, especially Mr. Nassan, Samabarenyo, and other body members. Including chairman. We thank you so much. Okutongoza okukubira har Golden Leaf Motel mureka koba kandi abebembezi basakweje bongire kugamba habuhereza obubine. Suppose tubane to emphasizing abantu kwega kusavinga kandi tubantu wala abantu send. Namwe nabuhereza bwito bumwe nko bwa savings, kino products stafshana nyinshi munonga. Kino product yamwe bajeta voluntary savings. Ejo voluntary savings are free of charge. Kucharginga sente zona za customer. Kandi no kutuyamba ku marketing business zitu. So far hetandikire umbwire buke. Nindeba sales tionzi increasinga abwa networking y'abantu abarumu kandi nanabo kwatanisa kw'abantu. So ni intero murango ng'abanyambara mwejumbera umusake gisakwa Mbarara. Abantu abaganyirwa umusakweje na munonga abashubuzi bajigambireho. Twaza aho twaganira twamaze reganira nareba ruyare ikintu iki nikiza kunkora n'abajoyininga n'amazire ko bajoyininga bakubantu ba pasente gukora. Okurugera hari Gerard Ahimbisiwe mukuru w'akakiko ka Sakweji bakagitandukana n'ikigenderwa cyo kwegesa abantu kubikira nyensya kandi kiriwe n'ekikora ba member. Ikigenderwa kitu cyo kutandika sako tukatandika sako tukwenda promoting abantu ku saving tukwiruka munonga muronzi konka ntwenda ngabantu be saving resente zabo kandi zibayambe noreba ko kuba no saving anitwe or ku saving rate senka power bank no saving mtware binecwe ka buri wiki kumara weeks 12 konka wasya weeks 12 esente zo kubo saving tuzukutereza bemirundi ebiri nabaguma no saving weeks 12 ekiwa no saving cyuguzire ndiwe oshanga ngo akivinga goro yawe weeks 7 15 8 kutongoza oku abakozi ryo mu kubikira nyensya barukurabira mu kibina cya Power Bank bahirwe n'ebirabo kandi aba barimo Albert naye barubire nakiza yo kubika ohirwe kirabo cya keki eya sente zonka. Gasha kwa Aidan bataringaye.